Wenganeza ukuthi impela ukhuzana usegadle kanzima kulona ke igcwama elisha emcimbini wempucuzeko uMaskandi Festival ngesathi ke ededela yona ke ingoma yakhe ke entsha yomntalapho. Kodwa pha masikhuluma kakhulu ke wenganeza ukuthi asiqale ke sinibingelele kuyona ke Mbuso City MTV sithi nje uma usaqala ungena kuyona i-channel ihawe wenza kulungile uciphize usubscribe na notification bell khonza uthola zonke izindaba ezishisayo nazo ezitrendayo. Bafowethu impela ukhuzana usegadle kanzima kabi kuyigcwama elisha emcimbini wempucuzeko uMaskandi Festival njengoba ke ebedlala yona ke ingoma yakhe entsha eku-track 9 okuwumntalapho wenganiza kwethu. Bafowethu ke impela ukhuzana ke uveza ukuthi ke impela ke unyaka ke wakhala ke wemuka nawo yena ke lo ngale emhlotsheni ke wayesethembile esezitshela ukuthi nami ke ngazi ngawuhlukanisa unyaka uthi wendoda cha mangaba nje usaqhathwe nami ngapha ke usabhekane nami khohlwa nje isitalo khohlwa. Bafuthu impela ukhuzana ke usho kanjalo phana ke kuyona ke ingoma yakhe ke entsha phela ke ebeyidedela phana ke emcimbini ke ezibhekise kulona ke igcokama elisha njengoba sokhumbula ke wenganenza ukuthi ke yena ke ukhuzana ke nalo ke igcokama elisha ke okwamacebo amaskandi ke amabili ke ayengenele phana ke umncintiswane wengoma ke ehlukanisa unyaka njengoba ke ukhuzana ke wangena ngengoma ke ethi umjolo kanti lona ke igcokama elisha lalingene ke engayo ke iParis neyayibonakala ke engazuthi yayiza kahle kakhulu kodwa ke washo ukuthi ke impela ke semandaba ke inamandla ke amaningi ngoba bafuthu impela ke ngalolu langa lelo ke kwagileka izimanga ke ukhuzana ke edla ke umhlanganiso okwesibini ke ebhekene nalo ke igcukama elisha engomeni ke yonyaka. Bafuthu impela ke zibe njalo ke izindaba ke ebesiniphathele zona ukhuzana ke eputshuza wona ke utrack 9 ke oshaye kanzima kulona ke igcukama ke elisha ke evusa ke amanxeba. Kodwa ke thina esembuso City MTV bafuthu sithi nje ake sibambe la ihlangano yevideo elandelayo.